د سالا 1805 دا لبازید محمود پاشا لسر تخته لقصر ایساق پاشا رو دنی قصر هیچ 20 ساله چی بیه 116 اوده دیوان حرم پرتوکخانه مزگفت و زندانان بیکتی همان دمی لإيران جي فتح علي شاه لسر تخته و لهمبر روسان دنگاو بویه و به آلیکاریا بازرگانه که ایرمنی نامه که دشنه بالیوسخانه فرانسایه استنبولی را و جه ناپولیون بوناپارت آلیکاریت خوازه ناپولیون جبور راستیا نامه هیم به و گر که راست به لهمبر روس و انگلیزان به ایران را اتفاقه که چه بکه قاصد خو پیر آمدی جوبخ دشینه ایرانی جوبخ به هزاران کیلومتریان ریتی و بری درباسی ایرانی به لبازیده دبه میوان محمود پاشا دشتین سپهی و نادیده لگلوی هبونه که محمود پاشا و جواکا در و دوراوی بدیتنی محتل دمینن ساعت مقبول سلاح دلوله و دربون سپهی حیران لیدنیرن ملا محمود بازیدی و دمی 8 سالی بیه درباره وی بیاری دا دشتین بالکش پاری ودگه محمود پاشای میره بازیده و کسین در و دورانوی چهو دبالقینن دشتین جبخ و دلهنه جبخ بکشن و وان تشتان شخور آلدن روژا که جبخ رید که محمود پاشا جبو بگی هیجه مرازی خو پلانه که چه دکه دو کوما حاضر دکه کومه که دده گل جبخ خوده گراوی و ستاریاوی بکن لیوان هندکه که دما کوما دویمین لچیای قاضی ایریش بکه بلا جوبخ بهلن و برهن کوما دویمینه جوبخ بکجه و تشتین وین بقیمت ش پاشه را بینه پلان وک خواسته که پاشه بر ریواده چه لیین که ایریش دکن جبر که اجل نهاتیه جوبخ ناکش جوبخ دوان شون ودگره لگل محمود پاشا جاوی پاشه ایدی ناخواه وی بکشه لیوی داویجه زندانی دبیجه هلکا خواده چه دیگه زندانوان پاشه قاسم آقا مروفکی رو رحمان بیه او هفجیناوی رحیمه خاتون ده زندانی دا وکی زار خو لجبخت نیرن وسا جه باورن که حتی جارنان شف جبخت دردخن و تبن مالا خو جبو که تشتک نه سر قاسم آقا و رحیمه خاتون جبخشی ناروه
Bi gotina Xwedê ra çi dibêjin? Mahmud Paşa salekê şûnda ji vebayê dimire. Birayê wî İbrahim Paşa dewsa wî rûdinê. Haja wî rewşa Jûbex tune biye. Qasım Ağayê zindanvan tê û meselê jê ra dibêje. İbrahim Paşa Jûbex azad dike. Lêborînê jê dixwaze û bi ezet û îkram çend rojan dike mêvan. Tiştên jê standine berhev dike û radestî wî dike. Hespekî bi cins dike binê wî û wî ber bi Îranê ve rê dike. Jûbex li Îranê bi Feth Elî Şah ra hevdîtinê çê dike û derbarê alîkariyê û îtifaqê da nîqaşan dikin, peymanek tê amadekirin û bi tevî qasidê şah vedigerin Fransayê û vê peymanê pêşkeşî Napolyon dikin. Dema vegerê li Fransayê wekî lêhengekî tê pêşwazî kirin. Bi rastî jî dibên Jûbex mirovekî bext bûye. Heya dawiya emrê xwe jî her sal bi avayekî xelat ji Qasım Ağa û malbata wê ra şandiye.